Ngiyeza. Hello. Okay. Awu sabona ntombi yami. Bona unjani kodwa? Hayi ngiyaphila. Awu ngakubona kule ndawo uqhamukapi. Hayi ngizile nami ngiyabona ukuthi ena yithuba leli lokuthi singalwela amalungelo. Awungalilahli ithuba lakho. Ungalilahli ithi umuso libambile. Awukahle singaze sifike kude nje. Iyadala. Uthini kodwa ngale ndaba le? Sizisole ngomhla ka6. Awu inkinga phela le yona inkinga esibhekene nayo la. Inomthelelo omuni. Inomthelelo omumbi kabi lento yokuthi singahola ngomhla ka6. Izinto zethu seyimile awusakwazi ukuya eclinic imali ayisekho ingane nangumalume ufuna ukuthi ingane ziye esikoleni asikwazi ukwenza lutho iyasilimaza le ndaba khona ngomhla ka1 nje bafaka iinterest injalo ke ngoba nathi sithi kulo sinoma singcwabisane oma singcwabisane asakwazi ukuthi siyo kusukela ngomhla ka3 sekulate hayibo ngangiye ngizwe ukuthi ena uSeptember inyanga yabadala ukuthi babe nama games October futhi inyama yokujabulisa abantu abadala kodwa kuthulekile nje kufani noma kwenziwa into ze youth indaba hayi phela thina singogogo asaziwa nokuthi sisidikiselo saliphi ibhodo singogogo nje asanakiwe asaziwa ukuthi singobani kodwa sinzala abantu ithina abantu okufanele ngabe sibekwa lapha phambili makuyingane ngoJune ingane asihlakaniphi awuboni ukuthi mhlambe kufanele sithumele abadala bethu basirepresent lapho manga kuplano kusaplano kwenziwani ngoba khona imali allocatiwe for that ikhona imali allocated ogogo ukuthi nabo isabelo mali siyaqhamuka njalo njengoba kusuke kwenziwe imali ishona phi ke asiyazi ukuthi ishona phi sifuna ukuyazi ke namhlanje mase kufika ama games kuyathiwa sikhiphe emaphaketheni for i-transport kanjani la khona nokudla kanjani ikhona imali yethu ikhona asisukumele leyo asidli nokuyidla le mali ngoba ngolezo nyanga uSeptember noOctober kuhlale kuthuli nje la kuthina vele kucobisa izima no asisukumele ma siyadinga ukuthi simazi nomuntu okuyena ophethe labo gogo esitshelwa ngabo ukuthi bakho ukhona umuntu okuyena yena obhekelele thina uyahamba shonele athi bathi bakwenza iParliament logogo asikwazi lokho usuke ethunyuba bese buya utshela ba ilezo zinto ke asitholi lutho kulonyaka nje kufanele sikulwele umhla uSeptember noOctober siyadinga ukuthi konke esifisa ukuthi kwenzeke makwenzeke side lesikhathi singazi ukuthi kwenzakalani laba nithoba laba bahlala lapha phezulu eParliament okuyibona ukuthiwa basiphethe labo ke abezi nokuza ugcina ngokumbona ku-TV uzwe ngendaba ukuthi uyena lo asimazi thina ake sibuyele lana manje na enye indaba ekaDisemba kukhona amakhuphoni ayayakhishwe kuthi okuzonikwe izalukwazi namakhehle khona abawatholi njengoba kunikezwe izingane amalungelo ethu asanikezwe izingane ukuthi akube izona ezisiphathayo ungakhulisa ingane incane izibe ndala bese kuthi imisindala bese kufanele kube yiyona esikhulisa wena ijika kanjani lento ake sihlabele phambili ucabanga ukuthi kungenziwa kanjani indlela mhlambe kufanele lento yazeke sekusondela uChristmas kufanele lento yazeke ngoba phela kunemhlangano yomphakathi kuno WhatsApp kaba WhatsAppayo kunalabo ka abenza lezi zinto ke ezikhona lo SMS angibazi mina no TikTok no TikTok kumenyezelwe ukuthi ke ngelanga elithize ogogo nomkhulu abeze bazolanda amakhuphoni abo ukuze bakwazi ukuthenga badle nezingane kodwa kwenzeke khona abahambile bangatholanga abasatholi futhi ogogo thola labo abasondele ngoba kunezinhlangano awuyeke ke ubuqembu biyeke thiwa khona umfana owaye waphethe lamakhuphoni engasabanikezanga abanikaziwe ngoDisemba uthi makufika umuntu ezothenga ambuso uzothengani
athi letha kumina inyama wena thatha nalo ikhuphoni. Injalo ke nje. Injalo. Ifuna ukulungiswa ke leyo. Singajabula nje uma ngase kube lo Tuspet akabiza umhlangano estadium abize bonke ogogo nomkhulu siyabadinga sizohlala phansi silalele sifundiswe futhi asifundisekile ngezinye izinto njengokuba semabhenki nje ufika lapha ebank ungazi ukuthi fanele wenze njani. Usho mangabe sekusondela ukuthi ena mase sihola amakhadi ethu aphathwe yithina. Phathwe wena ikhadi lakho. Fundisa ukuthi ku-ATM ufike wenze njani. Yebo. Hayi kuvunyelwa abazukulu bethu. Yakufuneka ibona abachofayo kuthiwa ama-password oma-pin yonke asifundiswe nathi. Siyadinga ukufundiswa sisele kakhulu ey'ntweni singogogo nomkhulu. Ikona-ke iy'ngane zethu nje zidla imali zethu. Kufanele ngabe ijabulisa thina kodwa ngisho bathenga okudliwa yibona bodwa okufunwa yithina basakuthini. Cha akusenzeki. Hayi before ahamba umfana uthini kodwa ngama-properties ethu nihleli kanjani nala nihleli la sesikhona thina sihamba iy'nkantolo uphelile u-15 years nangaphezulu sihamba iy'nkantolo nokuba sikhuluma ngokuba sisizwe umntwana namasosha nababeli bakhe ukuthi siyalihamba leli cala siphinda khona njengomhla icala le-flat lesihlala kulona ngoba phela athathwa yilaba bokufika abezizwe ibona bathatha amaflat ethu bawasebenzisa bese beyasikhipha thina bathi bafake iy'ngane zesikole. Kuyashiwo kunini ukuthi uya-owe imali ongayazi ukhokha. Nginawo ama-receipt lapha endlini kodwa kwathiwa nginemali engiyi-owishayo ngayikhokha lo mali ama-receipt ngawagcini ngilinde ukuthi uma kuphela leli cala ngizwe ukuthi kuzokwenzakalani ngoba imali yami ngiyayifuna 64,000. Ewe wababazi ubani ukugcina-ke ma thina i-Body Corporate Trust kuthiwa woyiphethe uthumela iy'nkabi ukuthi zizokhipha ama-tenants efletini lethu. Iy'nkabi-ke zake zangena lapha efletini lethu eLwini Court zangena iy'nkabi kwagcwala amaphoyisa njengoba uwabona nje kodwa uma siwabiza amaphoyisa alapha eSouth Beach uthi naku sinenkinga la efletini athi asiyingena indaba zasemafletini kodwa mase kunenkinga ngoba kufika amasosha kufika amaphoyisa kufika iy'nkabi hayi ayeza ngoba suke bizwe yilo mlungu ophethe lapha efletini. Hayi-ke ma asiyiqede le ndaba yethu ngokuthi umphakathi ufanele wazi ukuthi kwenzekani ey'mpilweni zethu la sihleli khona. Ngiyafisa mina bonke ogogo bayizwe le ndaba nomkhulu basukume. Lalela-ke gogo nomkhulu lapho ukhona sihlangene la ngase-ICC sikhuluma udaba lokuthi sihlukumezeke kangakanani singogogo nomkhulu kulama flat esihlala kuwona sidinga impendulo ngelinye ilanga.